الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، برمسك إنك أرضاء كواي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولين بفا قافئي في ديبئيتين والقافني ولين برنو أمنوا قالا قافيك إن شاء الله كقدر رافضتني تبيك تنديبي كنتني تنبيك نس أكبر ريفتن ilmiin tun diqqoon qabdu kanumaa walitti fidanii booda ilmii taati. gaafin keenya kaardhaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama tokkoon jedhe halkan tokko rasuuli alayhi salaatu wassalaam ummata salaatu bira dhufee caqasan sahaabticha kana ka salaatu jiru rasuuli rabbii dhagayan ganamatti himan waan jedhaniin laqad uutiita mizmaaran min mazaamiir aali daawud, mazaamiira warra daawudirraa taate rabbiin sii kenne jedhen. mizmaara jechuun sagalee bareedduu akka sagalee warra nabi daawuditti bareeddu akkasiisan rabbiin sii kenne jedheen. sahaabtichi kun eenyu maqaan isaa? maqaan sahaabticha kana eenyu ka rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam mizmaara akka mazaamiiraa warra daawud rabbi sii kenne jedheen eenyu sahaabticha akkasitti sagalee bareedu kun? maqaan isaa eenyu? maqaan isaa abu muusa al-ash'ari. abu muusa al-ash'ari maqaan isaa. nama haalaan sagaleen isaa bareeddu. gaafin itti aantu sahaabaan ridwaanullaahi anhum namuu yeroo du'e hunda isaaniituu nama tokkottu booda du'e. namni sahaabaa rasuulaa keessaa irra booda du'e karraa maayi'ika zamana inni jiru san karraa booda inni du'u jiraatu san namni sahaabaa tokkolleen addunyaa gubbatti hin hafin. sahaabaan hunduu isa dura duute. eenyu sahaabtichi kun? waggaan inni du'e sunis waggaa kam? sahaabtichi kun eenyu? waggaan inni du'e sunis waggaa kam? sahaabtichi kun itti kaleessite abu xufayl. xufayli miti abu xufayl caamir binu waathila. abu xufayl baaraka allahu fiik. maqaan isaa abu xufayl baaraka allahu fiik. waggaan inni du'e hoo? waggaa kam du'e? waggaa lakkoofsa hijiraarraa waggaa 100 du'e. gaafa lakkoofsi hijiraa kun waggaa 100 gahe waggaa 99 illeen jedhama, garuu waggaa 100 du'e. maasha allah baarakallahu fiik, baarakallahu fiik. muslim united maasha allah baarakallahu fiik. sahaabticha tokko ka sahaabaan rasuula rabbii wajjiin mana isaa keessatti dhokattu jira. zamana makkaa jiran san
yoo mana rasuulatti wal gayan umanni kaafiraa yoo suma beekee dhufee qaqqaba yoo mana abii bakr siddiiqi wal gayan akkasuma mana tokko kanamuun beekne mana dhokataa tokko jira mana kana keessatti dhokatan waggaa 6 osoo namuun beekin mana kana mana san keessatti waa wal barsiisan qur'aana haaraa dhufe achi walitti himan achitti baratan achi qur'aana haffatan achitti barumsa guutuu akka jiru rasuula rabbi irraa achitti leenjii fudhatan yeroo walitti dhufan namuu magaalaa keessa addaan faca'ee gara garaa tokko tokkoon mana seena yeroo gargar bahanis namuu maasha allah jazakallahu khairan daar arqam ibnu abil arqam jedhamu manni kun arqam ibnu abil arqam maalif rasuulli alayhi salaatu wassalaam mana kana filate barumsa keessatti guyyaa bakka tana dubbannu bal'inaan dubbanne yoo yaadattan maalif rasuulli sallallahu alayhi wasallam mana sahaabaa hundaa keessaa mana kana maalif filatan gaafii tokkoffaa manni kun magaalaa mogga magaalaa garaachaa miti mogga jechuun isa duuba dhagaa gaara malee homaan jiran namni akka gaararraa dhufeen akka laafatti seenuu danda'a mana kana qubsuma manni gara gaaraarraan aanu ammoo gama kaaniin safatti kalaawa takka dhaquuf keessaa bahuun nama laafti namni ala keessa deemee achirraan suuta gasseena tokkoffaa moggaasa dhuga akkas hulaan isaa gama alaa fuula deebiti manni tokko ka fuula itti deebi'u hin jiru manni namni diinaa isa keessa taa'ee achirraa nu eeguu danda'a achirraa nu tiksa namni jedhee sodaatu hin jiru dhugaa sun abbaan mana kanaa gurbaa dardara waggaa 16 umriin isaa eenyutu ijoollee waggaa 16 mana isaa keessatti ummanni guutuu wal gaa'e jedhee eenyu shakka namni tokko illee hin shakku namuun shakku akkas maasha Allah wallah hafazeerta gosti isaatis gosa warra banii makhzum gosa abii jahli faa gosa diina gugurdoo rasuula rakkiftu gurbaa warra san irraa dhalate maarre manuma ganda sanii dhaqxee achitti namni ol ga'u jiraa eenyu shakkayyuu kana sababaa hedduu kana fakkaatuun maasha Allah jazakallahu khayra barakallahu fiik muslim maasha Allah kanaaf waan kana fakkaatuuf rasuulli filate alayhi salaatu wassalaam maqaan isaa caamir bin waathila eenyu jenna maqaan abil arqamii kana duuba maqaan isaa abdi manaaf ibnu asad jedhama gosti isaa makhzuumii jenne gosa abii jahlii san faa gaafiin itti aantu sahaabticha tokkottu jira ka maqaan isaa dhinnuur jedhamu sahaabticha bira jira dhinnuurayn ka jedhamu sun ka biraati gaafiin teena tun dhinnuur abbaa ibsa'aa jedhama abbaa ifa lamaaniitii miti abbaa ibsa'aa jedhama kun ifuma tokko qofaa qaba eenyu sahaabtichi kun ka dhinnuur jedhamee maqaa kanaan yaamamu kun eenyu maqaa isaa beekuuf nama tokko ka rabbiin mucjizaa kenneefi isaan kaafiraa makkaa dhufe nama beekamaa dura taa'aa gosaati qureesh jibbanna rasuulaa hammeenna rasuulaa arraba rasuulaa itti qaraate kanaan gurri guutame carqii gurratti cuqqaalatee xawaafa ka godhe san osoma inni carqii cuqqaalatee deemu rabbiin guddaan qur'aana gurra isaa kee buuse qur'aana fudhatee qur'aana qabate
amantii fudhatee yoosuma itti gaafatamni itti dhagayame gosti tiyya jallinna amma rabbi keessaa na baase kana keessa jirti dhaqee deemee waa barsiisuu na barbaachifti achii kaka egaa rabbiin mucjizaa kenneef rasuuli rabbi du'aa godheefi beekte kun odessan wanni waan kana oofaa ooluuf maqaa akka beeknuuf yeroo inni biyya fitti dhihaate rabbiin guddaan egaa mucjizaa kenneefi ibsaan akkasit argameerra Tufayl ibn Amr Dhinnuur yoo dhageette sahaabaa keessatti Dhinnuuriin Tufayl ibn Amr jechuu gosti isaa Dawsi warra Abu Hurayraa fa'a manguddichi manguddichi Abu Hurayraa afaan isa akkasitti gaa san himtan baarakallahu fiikum gaafin teenatatti aantu sahaban hunduu hadiisa rasuula rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam odeessite sahaabtichi tokko ammoo rasuulattu hadiisa irraa odeesse nama ajabsiisa rasuulattu hadiisa irraa odeesse rasuulattu hadiisa irraa odeesse eenyu sahaabtichi kun nama hundaa namni hunduu rasuula irraa hadiisa odeesse سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أخبرني رسول الله رأيت رسول الله نمو رسول رب الرأوديس عليه الصلاة والسلام نما توكو جير أمو صحاباك يساك رسول رب الرأوديس إنو من إخواني نمهن إنو مقاسني أسكاليسا صحابتي جا إمالا ديمي بهران إمالا ديماني بدن بدني مركمني بلسه بيبراجيسه وان أجابا أرجن وان أجابا تأرجتنا دفع رسول ربي تي أوديسه رسول إسرع أمه أمتا أوديس أبلو وان جد دقيتني يعني أبلو را أوديس رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ما شاء الله تميم الداري بارك الله فيك بارك الله فيك كاس تميم الداري ودوني ساقو دتيني قا جساسة في دجال كإني أركي بكمتو إيسا سانجيتشو تميم الداري تميم الداري رسولة الرأوديسي عليه الصلاة والسلام نما كان هنده نمو رسول الرأوديسي نمني رسولك حديث الرأوديسي تميم الداري قفجرها سبحان الله قافين التأنتو saxaabtichi tokko rabbiin umrii dheeressee waggaa 120 du'e waggaa 120 kana 60 duraa shirkirra jiraate kufrirratti isa ka waggaa umriin isaa waggaa 60 amantii islaamaa seene eegasi ammallee islaaminaa keessa waggaa 60 biraa ture mukhadram jedhama namni akkanaa kun qixxee umrii isaa kufrirra dabarse qixxee haga kaanaaf immoo muslimaaf islaaminna irra dabarse sahaabtichi kun oduu isaas isnii kaleessuuf ka'baa keessa dhalate waan ajaa'ibaa nama ka'baa keessa dhalate takkaa dhagetinis ka'buma guddaatti amma qummanni fuula deebi'ee salaataan achuma keessa dhalateen nama ajabsiisaati eenyu sahaabtichi kun ikhwaani eenyu sahaabtichi ka'baa keessa dhalate eenyu ka ganna 60 kufrii kee ture 60 biraa ammallee waggaa 60 biroo islaaminna irratti ture waggaa 120 du'e eenyu namtichi kun maqaan isaa حكيم بن حزام حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قافين التأنتو
نمو رسول ربي صلى الله عليه وسلم بودن دابتي صلاته بودن دابتي صلاته نمو رسولته هدته صلاة نما لما بودن أمو رسولة صلاة صحابة كيسا نما لما قفت صلاة هدته رسول بودن صلاة رسول نما لما قفت صلاة جيسي جري لما كل إين صحابة لما يرو تقوم يرو رسول ربي صلاة جفت إن نجركم أبو بكر في مرجع تاني تقوم تاني تقوم أبو بكر بودن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بودن صلاة نمو مربودا صلاة إنه من نكون أبو بكر الصديق توكو يمتن كلامته بلالي متي عبد الله ابن نوفل عبد الله بن نوفل كان سو اتكلاوة عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أبي بكر الصديق بودن صلاة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام قافين اتيانتو قافين اتيانتو إخواني ويا أحزاب كأبنتي بدون جرتو هالكنين سوچا قدوتا كغما كافراتي اغاي ور مسلمة يوس رفتان رفتاني قبنا نمو سوچو اندن دو من ويا غاري سنقبو بيهانا غاري انقبو بيل قدو جرا سوچانتو مالي نمون بيك مني دولا السوچو جرمو غنا بلا سوچو جرمو مال وني متنا شورور سي كانت سوچا غنا جيتو ارغم سيسي ولا علن يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدن إنه جدن نمني في بيته لبو في كنة أمة كافرة سان كيسة دك كيسة ساني سينة إفلوكسة ودو ساني قوت ونودي وإنه جد ما شاء الله ما شاء الله توفيق بارك الله فيك درهم صحابتي تشتوكوت في كنة دك كيسة سينة oduu guutuun irraa deebi'u uummanni baqatu jira maqaa isaa tawfiiqiti حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحبني سري رسول ربي إن نمر رسول ربي عليه الصلاة والسلام سري اتهمته اتي رسول ربي نمنا هركاك أبو رسولي وان أكس أهون دتيمته إنه حذيفة صح أرمان درس دبان سني ما قم ما نمر فنان رديبين قافين التئانتو قاف توكو صحابتي توكو ركو وهي أرقمته رسول ربي مالجد إنما قبروت ربي الرا من لو أقسم على الله لا أبره نما يو إني ربي الرتيك كاتي ربي إن إسا قل ليس ككوساتنا قوتوف نما كنا كنجراج هدو قبروت ربي كيسن جرى المكاناتشو
eegalmee warra munaafiqtoota maqaasaa maqaan guutuun Huzeyfaa qofa beeka saxaaban hunduu itti dhaqanii rabbiin si qabe maqaan kiyya warra munaafiqtootaa ka rasuulli sii hime san keessa jiraa jedhaan hin dideen hin himu Abubakar Siddiiqanii Umartu kakachise rabbiin kakachise natim jedheen keessan jirtu jedhe eeganaan dubbadhuun himu jedhe ammoo waan taphaati miti gaa subhaanallahi isa kabar gumaa abbaa fi ummata muslimaa irra sadaqatee isaa beekamu eeduba gaafitaas deebinu sahaabtichi kun ka rabbiin rasuulli alayhi salaatu wasalaam gabroota rabbii keessaa nama yoo inni rabbi irra kakate rabbiin kakuusaa tana guutuufittu jire jedhe hedduu sahaabaa keessaa tokkoottu yeroo rasuulli dubbii tana jedhu waattu argame sahaabtichi kun eenyu maqaan isaa obboleettii isattu intala biroo osuma walii ijoolleen dubiraa taphattu ilkaan irraa cabsite ilkaan duraa kana akkas isa san eeka gaaf uhuddu eenyu ammoo maqaan isaa akkas obboleettiin isaa beekte san isa san ka obboleettii tiyye namuu ilkaan isii hin cabsu wallaahi jedhee kakate horii waan qabdan waan feetan irraa fudhadhaa inni dide horiin barbaannu intala teessan ilkaan irraa cabsina jedhanii san rabbiin kakate eenyu maqaan isaa Baraa ibn Maalik gaafin itti aantu nama tokko sahaabaa keessaa ka dhaliilil malaa'ikati jedhaniintu jira dhaliilil malaa'ika jechuun ka maleeykan isaa gaaddiseessite ka gaaddisa maleekaa jala jiraate eenyu namtichi kun sahaabtichi kun eenyu ka maleeykan rabbi gaaddisa gooteef kun eenyu siiraa keessa dubbannee turre qissaasaa gaaf Uhud du'e akkaataa sababaa dhaliilil malaa'ikaatti jedhame kan dubbannee turre ka rabbiin guddaan qajeeluma fuultakke maan isa qeebale ni qissaasaa qajeela dubbanne ilmi isaatis egaa sahaabaa beekama warra hadiisa hedduu odeesse irraa tokko ilmi isaa Jaabir eenyu duuba abbaan dhaliilil malaa'ika abbaa Jaabir Abdallah Jaabir bin Abdullahi miti Abdullah bin Haram jedhanii maqaan isaa dhaliilil malaa'ika nama jedhamu yoo dhageette Abdullah bin Haramii beeki gaafin itti aantu eenyu namni karaa rabbii keessatti duraa dhiiga jigse eegalolli hayyamame rabbiin karaa godheen booda namni duraa karaa rabbii keessatti dhiiga jigse eenyu سعد بن أبي وقاص كسه سعد ابن أبي وقاص رجع نمني كرا ربي كيسة يدرا دربة اللي نيسا يسوم رسول ربي تبيك عندكم سعد بن أبي وقاص وركونين جنة هنجم تشيفهم نما موتما قدتي فارس قرطاء ورانا موتما تنجبسي إسابيك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رسول عليه الصلاة والسلام يونم ندوئه جنازة رس صلاة ميتا ساف دركاني رس صلاة نما تقمو إساءة جر صلاة غائبة جنازة رس صلاة
نما صحابك قرب رد أجيفمو لولا كي يسدوا يرد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تكو أمو فقد إيه رسولي صلاة الغائب الرسالات إيه نمتجكم نمهم بيك كان ما شاء الله وفيك نجاشي ما شاء الله بارك الله فيك مكان ساين نجاشي كان أمو نجاشي مكان ساين نجاشي كان مكان ساين أسحما كاس بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله أسحما مكان سا قافين اتئانتو دبرتين كرا ربي كيسة الدراوري قمت شهيدة تاتي إن مكان سي دبرتين كرا ربي هنا كيسة ديرو مدوما إرغدو أمو دبرتين تكجر كرا ربي كيسة درا ما شاء الله ما شاء الله مجاهدين سمية بنت خياط عمار بن ياسر هذا صح صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة كرسول ربي جدًا عمار توها في هذا فبلغوا جسنا الجيسن سام بكم توسلا كاس بارك الله فيكم يرو قافين اتئانتو يرو صحابا مكرة مدينة هجرة بهن ربي وانفد دلقا علمي دلتو ربي علمي تكلين دبرتين تكلين الفوفن علمي تكلين دلن يرو دير تو أكاسي توران كان مال جدي وري كافرة ظلمي دلقاني بيفي كيسا بهاني ربين زري ساني بوسو مرو كتو برباده كتماني ايغانا لفا قبا دبامو فكان هندي ساني تقولينو ايغانا دلاني يدن نمي ايمانا قمني سانو مشك نمو هودو تجرامي تفرق قلبي نسالافتو مشكان يوس قربان توكو درا دلاتي أمة مهاجر توتاتي guyaan gurbaan sun dhalate akka iidatti ilaalamte eenyu gurbaan duraa dhalate sun baarakallahu fiik maasha allah tawfiiq hayyaaka allah maqaan isaa himamee jira abdullah ibn zubayr haati isaa gaa intala abubakar siddiiq eenyu maqaan isii abdullah ibn zubayr haati isaa maanguddiitti guyyaa hin ajjeefamu isiite ilan qabne makkaa jirtin jaalattani khaliifaa islaamaa ta'e eegasi ajjeefame hajjaaj ibn yuusufit ajjeese abdullahi ibn zubayr jechuu isin gabaabinatti sun gama ansaaraati gama muhaajirtootaati ansaarallee rakkuma santu mudate ansaarallee ilmi dhalatuu dhabe bara mal waan ajaa'iba rabbi zamana dursan zamana dura akkas fagoo san qofaa miti barama zamanuma akaakowwan keennaa kanayyuu ilma argatuun tun qiyaas malee jabaatte ajaa'iba rabbiiti hagam dirree dhaqanii hagam silata hidhanii hagam maalii godhanii bar hagam qaalluu hagam geettu dhaqanii hagam dirra dhawanii hagam gudeeda dhawanii akkuma ajabaatiin rabbi namaa ilma hira ka zamana keennaa kana ammoo bar rabbiin egaa akkanuma gannaqee qoricha hagamiin hin dhoowwine jedhanii dura dhaabatan bar bifa hagamiin ajaa'iba rabbi ka liqimsan jettamu ka hidhatan jettamu kana fakkaayatan jettamu waa hagamiin duruma dhaabatan akka ilmin argamne ka durii ammoo bifa kamiin argannaaf fa'atee olii gad deema laalaan marraa bar dirree dhaqee achii deemee gaara hagam koree gaara hagamirraa gooroo hagamirraa bu'ee hagam rakkata rakkoon tun duuba gama lachuun mudatte yeroo san gama muhaajirtoota mudattee gurbaan kun dhalatee rabbiin guddaan tanaan faraja godhee shakkii duraan qalbii keenya jirtu san achi keessaa balleessi gama ansaaran le'en akkasuma dubartiin takka illeen dhaluu dhabde mucaa tokko duraa dhalate sulleen akkuma iidatti ilaalame eenyu namni gama ansaaraatti duraa dhalate
مكان ساين كمهاجر توتا إنتان عبد الله بن الزبير إنتان كأنصار هو إن كأنصار إنه إخواني نعمان بن بشير نعمان بن بشير أنصار نعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قافين اتئانتو مسجد رسول الله بر عليه الصلاة والسلام نانو قبري تقجرا مكان نانو سني كأمنيتي والأول سن حاجة مت أشمن نم أولاني مكان بكسني مال جدم دي بكسون وحود جدم تيمو بدري جدم تيمو خيبر جدم تيمو بكنا مت أولا مسجد رسول الله مجا نمت أولا سون مكان سيمال بقيع بقيع صح بقيع جدم تبكي مكان قافين اتئانتو يرو مني مهاجر توتا هجرا بهني دفن نمني الدرا بقيع سنتو أوالا مئين مهاجر توتا كيسا أنصار هم ندن قافتشو ندن مال أنصار دورانو أتشوك واتني أتشوما ولو أوالا نمني درا مهاجر توتر بقي اتي أوالا مئين ما شاء الله توفيق بارك الله فيك والله عثمان بن مزعون ما شاء الله عثمان بن مزعون رضي الله عنه وأرضاه نموت إيمان هنا كيستي جيو وردو هجتي كان ما ندوئي سنيف نمني باي واي سام بيكني إيجا رسول الله عليه الصلاة والسلام قافين اتئانتو هجرا بهي بفيه نمني أنصار بي قبطو بي سن كيسا مهاجر توتر عثمان المدعون الدردو إجن أنصار الرا نمني درادو هو إين أنصار الرا نمني درادو إن كان نساء كلثوم بن الهد كلثوم بن الهد قافين تين ترابودا هل كان كناف يرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام فرج ربين في دي سان كأمة الرديمة أمة هجير في كان الرديمة كلمة ربي لك أبسيس كهون دي ساني كجيب سيسن وقا كؤن كسيد أوفر قاف ربين قدام فرج في دي جرى جهة مكتوك ولينتيت تو أرجع اتهمي جرى جهان أمنتي فلتن وقا رفض والقرى جدني كؤن لما تهاني دي بيان وقا رفض أما اللي هجيت أنتو تبلا من أما اللي حجين سن حجي موتما إسلاما والجين سن والجي موتما إسلاما قد دابدي بيعة العقبة الثانية جدمتي بيعة العقبة الثانية جدمتي ولي قلتين صحابا قوتون اتهجرا باتي مدينة لك كرسول بودا هجرا به مدينة تلوفي ولي قلتي هالكسن قدمتي yeroo waliigalteen sun dubbatamtee dhumte namu itti gaafatama gurguddaaf keessaa qabdi nama tokko qiyaasa malee imaana qabu jira warra ansaaraa keessaa lafaa utaalee rasuula rabbii harka fuudhee waliigaltee namni duraa mallatteessi isa jechuudha zamana keenya kana mallattoo jedhamti zamana sanis harka ol fuudhan zamana san mallattoo hin jirtu harka ol fuudhan sahaabtichi kun نما قياس مالي جبعتي إنه إخواني مكاني سا إنه سحابتي تشكون كولي قلتي قدتي أمنتي سلاما قد دابدي
بيعة العقبة الثانية جد أمسن يرو إسين دبتمتين أمتي نمني دورا رتي ملتيسي أكا ونكون قد دابتين من هندو رم ملتيسو قد إنو يجو مكاني سا كيا سمالي برباچي سا مكاني سا البراء بن معرور رضي الله عنه البراء بن معرور رضي الله عنه هجنا رتد أمني إن شاء الله هجا درسي اتيانو كيستي والجنة بفقاف إفديبيكين والإنبرنو نجا رب رتنو جرادا ربي قدانا تشينو هاجيو ربي ولينو تكسه أقرتنو تكسه خيري ولينو قبي خير رت ولينو هاقبو ربي قبروت فيتنو دباله رحمة فينو ودينو ها أرارمو جنة فيت ربنا ها كننيسو تنو ركفتين والإبدين ويا شفتهن دا ربي قدانو راها بقسو نما فيان ركفت ربي فياها كنوفي نما بيلتي ركفت ربي بيلها باسو نما ديبور ركفت ربي ها أباسو نما داري ركت ربي قدان ها أويسو نما ياد يا ربي يادها باسو كفور ربي ها فوسيسو تهيرم ربي ها هيرم سيسو كإلما دبي ربي إلما كنو علم تجلت ربي إلما قجلشو كياد هندا ربي يادك يساها باسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.